Mä oon tosiaan Antti Rinne, mä oon Susijätä-hankkeen hankekoordinaattori, joka on ollut tässä hankkeen järjestelyssä toisena osapuolena. Meillä on tosiaan tämmöinen tiedonvälityshanke, jossa välitetään tietoa menetelmistä ja susista, että miten koti- ja tuotantoeläimet saataisiin suojattua susilta, kun niitä nyt on täällä alkanut enemmän olemaan. Ja me ollaan tuotu näitä kokemuksia ympäri Suomea ja niin kerätty tilaisuuksiin vampureita, on ollut tutkijoita, on ollut Riistakeskuksen puolelta väkeä. Ja näistä on sitten kerrottu vähän tarkemmin yleisölle, eli järjestetään tällaisia yleisötilaisuuksia, mutta myöskin sitten näytöksiä, että on menty oikeasti tilalle katsomaan, minkälainen tämä petoaika on, tai katsottu, miten riistakamerat toimii laitumien valvonnassa. Varsinais-Suomeen muodostui ensimmäinen susireviiri tuossa vuoden 2005 tiedoilla. Se muodostui tuohon Turusta pohjoiseen lähelle Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntarajaa Varsinais-Suomen puolelle, sieltä Mynämäen Yläneen alueelle. Seuraava reviiri muodostui 2007 Satakuntaan. Jälkiviisaana on helppo todeta, että silloin 2007 sillä alueella asettui susipari ja siitä lähtien tuo reviiri on ollut asuttu. Alkaen noista vuosista, niin tuossa isommassa kokonaisuudessa, niin alkaen siitä vuodesta 2007, niin tuon isomman ympyrän sisällä on vuosittain joka ikinen vuosi 1–3 sellaista reviiriä, joka on tuottanut pentuja. Ihan mikä on siis julkisia kanta-arvioita, mitä on annettu, niin kyllä tänne läntiselle Uudellemaalle on jo pitkään meidän riistantutkimuksen kanta-arvioissa merkitty susia olevaksi. Se ihmismuisti vaan tuppaa olemaan se 3 vuotta ja susiasioissa taitaa joskus olla vieläkin lyhyempi, mutta se ei ole mitenkään niin kuin uusi asia, että täällä näitä susihavaintoja on tehty. Ja ne on silloin perustunut siihen, että paikalliset petoyhdyshenkilöt ovat kirjanneet siinä määrin susimääriä, että se on havaintoja on kertynyt niin paljon, että on sellainen johtopäätös tehty ja toisaalta sitä on myöskin Riistakeskuksen kautta sitten tavallaan kysytty, että miltä susitilanne näyttää. Mutta tosiaan jo ennen viime syksyä ja talvea niin susia tällä alueella on havaittu. Ja tostahan sitten oikeastaan lähti viime kesänä laajempaan tietoisuuteen ja keskusteluun, eli tuossa maakuntien rajaseudulla, Raaseporin ja Salon rajaseudulla varmistettiin olevaksi susipentue viime kesänä. Ja sitten jos tullaan tähän kesään, niin näistä jo varmasti suurin osa tai kaikki tiedätte, että tuon ympyrän sisällä on loppukesällä alkusyksyllä tehty säännöllisesti susihavaintoja, jotka koskettaa siis susilaumaa, että siellä on havaittu useita susia, eli siinä asustaa susilauma. Ja jos otetaan mukaan kaikki susihavainnot, muutkin kuin laumahavainnot, niin tänne Hanko-Hyvinkäänpien eteläpuolelle on alkanut myöskin tulla hyvin säännöllistä susihavainnointia, ja ne koskettaa pääasiassa kahta sutta. Eli tässä on nyt havaittavissa semmoista muutosta, että laumahavainnot tulee samalta alueelta, mistä laumahavainnot tuli vuosi sittenkin, ja sen lisäksi on lisääntynyt havainnot yksittäin tai kaksittain liikkuvista susista myöskin tuolla etelämpänä. Onko siinä kyseessä varsinainen susipari, niin sitä ei tiedetä vielä tässä vaiheessa. Ja tämä kehitys on sinällään varsin tavanomaista, mitä on ollut muuallakin susireviireillä. Ensin meillä on alue, jossa syntyy pentuja ja se alkaa säteillä siihen lähiympäristöön, että lähiympäristö susihavainnotkin lisääntyy. Eli joku mahdollisesti aikaisemmin tässä lauman alueella syntyneistä nuorista susista jää siihen lähistölle ja se kasvattaa sitten sen lähialueen sitä susihavaintoja. Sitten kun puhutaan vähän yleisemmällä tasolla just tästä susikannan kehityksestä, niin susireviirin susimäärä ei kasva
sillä vuosittain, että ensin on 2 sutta ja sitten on 5, 10, 20, 50, se ei mene, siinä reviirin sisällä se ei mene niin. Vaan nämä nuoret sudet valtaa siitä synnyinreviiriltään pois. Ja se reviirin yksilömäärä on pitkässä juoksussa melko vakio. Totta kai se vaihtelee sen pentutuoton mukaan ja niin poispäin, mutta se ei niin sellainen loputtomiin kasva. Jos susikanta kasvaa, niin se kasvaa uusien reviirien syntymisen muote. Ja juuri näin on käynyt sitten esimerkiksi tämä Tenholan lauman myötä. Ja sitten juuri yksi hyvä uusi esimerkki on tuossa Etelä-Hämeessä Rengon seutu, johon on muodostunut uusi lauma, niin sitä kautta susikanta kasvaa. Sitten on hyvä muistaa, että kun puhutaan susikannan kehityksestä, niin se ei ole pelkkään plusmerkkiä, vaan susia myöskin kuolee. Näissä onnettomuuksissa, sairauksissa, metsästyksessä ynnä muut. Suden uloste toimii DNA-tiedon lähteenä. Siitä saadaan suden DNA ja pystytään vähän kartoittamaan, että mitkä susiyksilöt liikkuu missäkin. Susitilanteesta tällä seudulla sit sanallisesti sen verran, että jos viime kesänä vuosi sitten se oli luokkaa 8-10 se susilauman koko, niin nyt näyttää siltä, että se ollaan suuruusluokassa 6 tällä hetkellä. Miksi susi liikkuu lähellä asutusta? Tietysti tämä maiseman rakenne ja asutustiheys, jota Lounais-Suomessa on semmoista, että se on ikään kuin vääjäämätöntä. Tuotantoeläimet saattaa houkutella niitä ja houkuttelee. Esimerkiksi lammas on suden näkökulmasta helppoa ravintoa. Ja se saattaa houkutella niitä susia lähelle muussakin tarkoituksessa kuin siinä, että ne joka kerta sieltä saalistaisi jotain, vaan pelkästään ne hajut saattaa houkutella sutta ikään näin uteliaisuutta sinne lähelle. Sitten saaliseläimet. Alkaa se aika vuodesta, kun valkohäntäpeurat tulee mielellään viljelyksille ja kylien laitamille, niin tiedätte, ja sitten sudet tulee perässä ja saalistaa niitä siinä sitten välillä lähelläkin asutusta. Sitten tietenkin yksittäistapauksissa sairaat sudet voivat käyttäytyä eri tavalla. Nuorten susien kokemattomuus. Kun puhutaan näistä suden pihakäynneistä, niin Suomessahan se tarkoittaa sitä, että on tehty tänne sopimus tai päätös, että 100 metriä tai alle, niin se on silloin lähellä asutusta. Sitten on tietysti nämä sikalat, kanalat, navetat ynnä muut, jotka ihan selvästi houkuttaa susia. Se on aika tyypillistä, että sudet kiertää ja käyvät sikalan takana, ja jos sieltä vaikka jotain löytyisi. Ja pihahygieniaan kannattaa siinä mielessä kiinnittää huomioon, että ne kyllä oppii, jos sieltä jotain raatoja löytyy. Sitten tämä tottuminen. Eli meillä on täällä Lounais-Suomessa ja nyt se tiedetään, että näissä laumoissa alfa-yksilöinä, eli ne yksilöt, jotka on emon asemassa, niin ne on jo semmoisia susiyksilöitä, jotka on täällä Lounais-Suomessa syntyneitä. Me ei niin muusta tiedä. Tämä lounais-suomalainen maisema on sitä niiden maisemaa. Ei ne ole mitään kainuulaisia erämaasusia, vaan ne on tässä maisemassa tottunut asumaan ja elämään. Susiahan nähdään. Susi on aktiivinen eläin ja liikkuu paljon. Liikkuu toisinaan aamulla tai illalla sillä valosankin aikaa. Niin suurin osa näköhavainnosta tehdään autosta, traktorista tai talosta tai muuta sellaista. Mutta sitten jos pohditaan niitä, että tämmöinen ihminen, joka ei ole minkään koneen suojissa, vaan liikkuu jalkaisin ilman mitään konetta, niin tämmöisten ihmisten susihavainnot on jo paljon harvinaisempia. Jos ja kun näitä tilanteita sattuu, niin oikeastaan aina niihin on liittynyt se, tai suurimpaan osaan on liittynyt se, että se tilanne tulee molemmille yllätyksenä. Se susikaan ei ole tiennyt siitä ihmisestä ennen kuin se on niin kuin, oho, tossa ollaan, molemmat on niin kuin, että oho. Ja niihin yleensä liittyy se semmoinen, että susi pysähtyy, tuijottaa joitakin sekunteja ja poistuu. Sitten niissä tilanteissa, jos semmoiseen joutuu, niin kannattaa pysyä rauhallisena ja poistua rauhallisena. Sitten näihin liittyy oikeastaan niin 3 näkökulmaa, että tämmöisiä tapahtuu, siellä tapahtuu jotain ja sitten niistä kerrotaan jotain. Ja niissä on usein aika paljon niin sanotusti klappia. Ja
Sitten on vielä kolmas elementti se, että miten se ihminen sen kokee. Joku näkee 100 metrin päässä suden, niin hän voi kokea, että se on pelottava kokemus. Ja sitä ei voi meistä kukaan sanoa, etteikö se olisi ollut hänelle sitä, mutta se ei kerro se suden käyttäytymisestä mitään. Joku voi olla 20 metrin päässä sudessa ja on innoissaan, että olipa hienoa. Ja me voidaan sitten vähän ruveta miettiä, että nyt se oli kyllä jo vähän semmoinen ei-toivottava tilanne. Ne on niin henkilökohtaisia, miten se näkijä ja kokija sen kokee. Ja me ollaan sitten usein vähän tylsiä, että me ollaan kiinni, halutaan tietää, miten se susi on siinä tilanteessa käyttäytynyt. Jos katsotaan erikseen Tammisaari eteläpuolta Kullö, Degerö ja Snappertuuna kulmaa, niin siellä tosiaan on havaintoja lukuisia 2 sudesta, toki 1 sudesta on havaintoja. Näillä vaikutushavaintojen perusteella oleva aika selkeä kokoero. Ja vaikutelma on se, että toinen olisi naaras ja toinen tosiaan selvästi suurempi kooltaan. Ja tällä puolella sit on tosiaan ollut tässä kesän mittaan ainakin 2 näiden susien aiheuttamaa vahinkoa lampaille, ehkä 3. Et se yksi tapaus on vähän epäselvempi. No sitten vähän siitä, että mitä sudesta sanotaan lainsäädännössä. Susihan on EU-lainsäädännössä luontodirektiivin laji ja siellä lähdetään siitä, että tässä liitteessä, missä susi on täällä poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa, niin kaikkien tällaisten lajien yksilöiden tappaminen on kiellettävä. Tahallinen pyydystäminen ja tappaminen on kiellettävä ja niinpä metsästyslain 37 pykälässä muun muassa susi on tämmöinen laji, mikä on aina rauhoitettu. No tästä rauhoituksesta tai täyskielosta voidaan kuitenkin poiketa luontodirektiivin määrittelemissä rajoissa. Ja se on tuolla 16 artiklassa siellä, eli jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelutason säilyttämistä, jäsenvaltio voi poiketa täysrauhoituksesta. Ja tässä on sitten lueteltuna ne eri tapaukset, missä se on mahdollista. Ja tästä nyt sitten Suomen lainsäädännössä on käytännössä niin, että kun puhutaan näistä erilaisista sudelle myönnettävistä poikkeusluvista, niin ne käytännössä jakautuu vahinkoperusteisiin poikkeuslupiin ja niin sanottuihin kannanhoidollisiin poikkeuslupiin, joita Suomessa myöntää Suomen riistakeskus. Ja nämä 3 ensimmäistä kohtaa A, B, C, niin ne on niin sanottuja vahinkoperusteisia poikkeuslupia. Ja sitten tämä kohta E on sitten niin sanottu kannanhoidollinen poikkeuslupa. Mutta käytännössä näistä vahinkoperusteisista poikkeusluvista niin toi erittäin merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi on aika usein ollut käytössä, erityisesti poronhoitoalueella, mutta myös muualla Suomessa, vaikkapa silloin, kun lampaita rupeaa enemmän menemään saaliiksi, eikä näillä aidoilla tai muilla pystytä sitä tilannetta riittävästi parantamaan. Mutta tässä nyt on sitten ensimmäisenä tuolla ylimpänä on käytännössä se, mihin ehkä viitattiin, että jos se on koiran kurkussa se susi. Eli Suomessa on mahdollisuus omaa omaisuuttaan suojata ja tämmöisessä hätävarjelupakkotilanteessa, niin vaikka syyllistyisi laittomaan tekoon, niin saattaa päästä siitä sitten ilman rangaistusta. Sitten tässä on jaettu sillä lailla, että poliisin roolia ja Suomen riistakeskuksen roolia avataan. Käytännössä nämä 2 seuraavaa tässä on poliisin rooliin kuuluvia tapauksia, eli tämmöinen välitön vaara turvallisuudelle ja terveydelle, aggressiivinen eläin, jonka toimintaan on nopeasti voitava puuttua, niin silloin poliisilla on toimivaltuudet toimia nopeasti, antaa määräys eläimen poistamiseksi tai poistaa se itse. Eläinsuojelu, eli vahingoittunut eläin, niin se on myös tätä poliisiheiniä lähinnä. Ja sitten nämä alemmat täällä tapaukset, joissa on kyseessä turvallisuus, sosiaaliset syyt, yleinen etu, esim. Pihasusiin liittyvät asiat, vahingot tai sitten tämä kannanhoidollinen metsästys, jotka ei ole niin akuutteja, niin ne on käytännössä Suomen riistakeskuksen heiniä ja ne ratkaistaan hakemuksen perusteella. Sitten kun näitä vahinkoja täälläkin on sattunut ja niitä kuitenkin susireviireillä yleensä joskus aina sattuu, niitä koskee tämä riistavahinkolaki. Eli riistavahinkolain perusteella korvataan suurpetojen aiheuttamia henkilön, viljelys, eläin, irtaimisto- ja porovahinkoja.
Ja valtio maksaa ne korvaukset valtion varoista. Ja siinä käytännössä rajoitteena on se, että siinä on tommonen kynnysmaksu 170 €. Eli jos se ylittää sen, niin se korvataan silloin siitä. Jos se jää sen alle, niin silloin sitä ei ole. Ja se on kalenterivuotta kohta. Ja maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoitus, jos vahinko sattuu. Vähän koiravahingoista. Eli keskimäärin noin 30 kappaletta, 32 on ollut 2000-luvulla vuosittain Suomessa viranomaisten tietoon tulleita koiravahinkoja. Niitä varmaan jokunen jää vuosittain aina tulematta tilastoihin. Ja mitä nyt sit voi pihapiirissä koiran turvallisuuden eteen tehdä, niin suden läsnäolo tietysti kannattaisi ottaa huomioon, että jos on asuu susireviirillä, niin ei kannata esimerkiksi pitää koiraa yötä päivää ketjussa pihalla. Se on melko suuri riski sille koiralle. Eli jos on semmoinen koira, mikä pitää ulkona, niin sitten semmoinen koiratarha, mistä se susi ei sitä saa otettua. Metsästyskoiria on nyt mennyt vuosittain keskimäärin noin 15 kappaletta, niin kuin muistaan puolet suunnilleen noista vuosittain tapetuista. Ja näistä tapetuista valtaosa on jäniskoiria, siis ajokoiria, jotka ajaa jänistä. Ja valtaosa näistä tapoista on tapahtunut susireviirillä tai sen rajalla. Hirvikoiria, jos katsoo tilastoja, niin sinne on päätynyt vuosittain keskimäärin noin 2 harmaata hirvikoiraa, 1 jämtti ja 0,5 Karjalan karhukoiraa. Eli siihen nähden kuinka paljon näitä käytetään, niin niitä kuolee suhteessa vähemmän. Suden läsnäolon huomioiminen on yksi sellainen asia, mitä voi yrittää tehdä. Eli susiahan on Suomessa pyritty pannottamaan ja pannotetaan. Siitä pantatiedosta saadaan jonkun verran apuja siihen, että missä sudet milloinkin on liikkunut. Luonnonvarakeskus sitä julkaisee riistahavainnot.fi palvelussaan. No sitten voi yrittää tarkistaa, jos on lumikeliä esimerkiksi, niin että onko alueella tuoreita sudenjälkiä ennen kuin koiransa päästään vapaaksi. Ja sitten se, että pyrkii saamaan sen metsästyskoiran pois sieltä metsästä niin mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se metsästystilanne kuittuu kasaan, ettei se jäisi esimerkiksi yöksi metsään. Ja sitten hoitosuunnitelmassa on linjaus, että susiyksilöt tai laumat, jotka erikoistuvat tappamaan koiria, niin poistetaan. Lammasvahingot. Siinä ennakointi petoaitamateriaaleja saa valtion kustannuksella. Se on tosi tapauskohtainen harkinta, että ihan kaikkiin tilanteisiin sitä ei välttämättä saa. Eli siinä kuitenkin katsotaan sitä suojattavan edun ja suojauksen kuluvan kustannuksen suhdetta myös siellä. Ja sitä, kuinka paljon niitä susihavaintoja tai vahinkoja sillä alueella on ollut. No sitten tuossa hoitosuunnitelmasta. Tässä on nämä perusprinsiipit, mitä tuossa hoitosuunnitelmassa on taustalla. Eli siinä hoitosuunnitelmassa, joka on nyt ollut 1,5 vuotta suunnilleen vahvistettuna, päivitettynä, niin tehdään paikallista reviirikohtaista susikannanhoitoa ja susireviirillä toteutetaan toimenpiteitä, joilla tämä rinnakkaiselo saataisiin sujumaan paremmin. Tähän on koottu näitä päätavoitteita sitten, eli toki edelleen siellä on saavuttaa ja säilyttää susikanta suotuisella suojelutasolla, sitä avataan vähän tuossa kohta. Suurpetoyhdyshenkilöiden yhdyshenkilöverkosto on edelleen se pääkeino, jolla susikantaa seurataan, toi 2. Pyritään luomaan keinoja, tai luodaan keinoja suden ja ihmisen rinnakkaiselon parantamiseksi. Rakennetaan luottamusta eri toimijoiden välille. Reagoidaan suden aiheuttamaan haittaan nopeasti ja ehkäistään vahinkoja ennalta. Ja puututaan suteen kohdistuvaan laittomaan tappamiseen tehokkaasti. Ja sitten vielä vahvistetaan suden merkitystä arvokkaana luonnonvarana. Tähän suotuisaan suojelutasoon, mikä on siis päätavoite numero 1 tuossa listauksessa, niin siellä todetaan tosiaan nyt sitten suotuisan suojelutason osalta selvennykseksi se, että luontodirektiivissä se määritellään näin. Suojelutaso katsotaan suotuisaksi, kun kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten ympäristöjensä elinkelpoisena osana. Ja se, mikä on konkreettisempaa sitten, niin tässä hoitosuunnitelmassa on määritelty, että olemassa olevien tietojen ja tutkimusten valossa niin pienin elinvoimainen susikanta Suomessa on 25 lisääntyvää paria.
Toinen oli sitten, tai yksi näistä tavoitteista oli tämä luoda keinoja suden ja ihmisen rinnakkaiselon parantamiseksi, ja tämä liittyy nyt tähän reviiriyhteistyöryhmään myöskin osaltaan, joka on tämän tilaisuuden idean myös heittänyt ilmoille. Ja sen tehtävänä on siis koostuu paikallisista ihmisistä ja eri intressejä edustavista ihmisistä, ja sen tehtävänä on arvioida sitä paikallista susitilannetta ja pohtia muun muassa ennaltaehkäisyn toteutumista sekä kannanhoidollisen metsästykseen liittyviä kysymyksiä ja määritellä sitten niitä tarvittavia toimenpiteitä sillä reviirialueella. Ja sitten nämä pihassa vierailevat sudet, niistä Antti Härkälä puhui aika paljon. Tähän mainitsen vaan sen, että Suomessa on meneillään semmoinen hanke, missä haetaan tähän toimintamalleja, että miten tämmöisiin pihassa vieraileviin susiin tulisi reagoida. Ja sitten taitaa olla viimeinen näistä toimenpiteistä, mitä tässä nyt on mukana mulla, niin on tämä susien kannanhoidollinen metsästys. Sehän on ollut nyt sitten nyt 2 talvena käynnissä, 15-16 talvina, ja parhaillaan analysoidaan sen kokeiluhankkeen tuloksia, ja maa- ja metsätalousministeriö tulee sitten tämän syksyn aikana päättämään siitä, että mitä kannanhoidollisen pyynnin osalta nyt sitten ensi talvena tehdään. Mainitsin siitä laumoista ja niiden poistamisesta, niin kannanhoidollisena pyyntinä ainakin niin kannanhoitosuunnitelmassa on todettu, että silloin kun yksi laumojen määrä ylittää sen 25 sen pienimmän elinvoimaisen kannankoon tason, niin silloin voidaan harkita sitä laumojen poistamista, muutoin ei, jos se voidaan taata, että se säilyy se tilanne. Men det började dyka upp vargar i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Först några i Norrbotten, men sen mycket överraskande fick vi plötsligt flera vargar nere i norra Värmland och angränsande delar av Norge. Vilket var en, kan man säga, faunistisk sensation den gången. Vi hade ju inte haft varg där på 150 år. I början trodde man inte på det, men så småningom bekräftades det hela. 2 av de här vargarna bildade par. Det var förmodligen den enda tiken som vi hade där nere. Det fanns kanske 3 eller 4 olika vargar under den här perioden. 2 bildade ett par och fick en första kull 1983. Här fick vi då vår första kull i centrala Skandinavien på över 100 år, som ni ser. Under en lång period så var det bara den familjen. I stor utsträckning, med ett undantag. Föräldrarna dödades faktiskt efter 3 år. Då hade det fötts 3 kullar. Och alla i Sverige trodde ju då att det var slutet på det, för nu fanns det ju liksom bara syskon kvar, några få syskon. Men vargarna bestämde sig annorlunda. 2 av syskonen bildade uppenbarligen ett par och fortsatte att föryngra sig i det här samma revir under ytterligare några år, tills en av döttrarna därifrån slog sig ner längre norrut och levde där i ett par år ensam. Tills det hux flux dyker upp en tredje varg som visar sig med hjälp av DNA har visat att den också kommer då från den östliga populationen. När jag säger östliga så menar jag den finsk-ryska. Den hänger i stor utsträckning ihop. Det finns ju genetiska skillnader mellan den finska och ryska. Ni har en viss barriär men inte en fullständig. Så på den tiden kunde vi inte säga säkert om det var Ryssland eller Finland, men nu vet vi bättre och jag kommer tillbaka till det också. I alla fall, det här var, ska vi säga, skälet till att vi fick en vargstam i Skandinavien. För nu hade vi 2 familjer där avkommer från de här 2 kunde mötas och inte vara syskon. Och då blev det genast mycket roligare att bilda egen familj. Och det var precis vad som hände, och det gick fort sen. Det gick väldigt fort. Så ni ser att redan efter 6 år så hade vi 6 olika revir i landet. Och 2007 så var vi över 20 ynglande revir. Och idag så har vi ungefär 40 ynglande revir i Skandinavien. Även om den fasta vargstammen, alltså den där vi har ynglande revir, är koncentrerad till mellan Sverige, så finns det varg överallt. Det dyker upp varg överallt. Unga vargar lämnar föräldrareviret och är sökt efter ett eget revir, och de kan dyka upp precis var som helst. Från nordligaste Norrland och ända ner till Skånes sydkust.
Några ord sedan då om vargens biologi. Vargens ekologiska roll, om man så för lite populärt får uttrycka sig, består väl av kanske 3 typer av relationer med den övriga faunan. Den första, den man tänker mest på, är naturligtvis som predator, som rovdjur. Vargens betydelse för sina bytesstammar. Men den andra är konkurrens med andra rovdjur. Och då är det väl hos oss, liksom hos er, främst lo och björn man tänker på, de 2. I viss mån kanske järv, där man har det. Men järven, det är nog mindre konkurrens där och mera nytta för järven. Det kommer in här. Nämligen vargen har en tredje betydelse, och det är som distributör eller producent utav mat åt asätare. Vi börjar med vargens roll som rovdjur, som predator. Älgen är det viktigaste vargbytet, som jag sa. Älgen är också det viktigaste viltet för oss i Skandinavien, och det är det, tror jag, också för er i Finland. Jag vet inte om vitsvanshjorten dominerar älgen här just, men i Finland som helhet är jag säker på att älgen är det viktigaste jaktbytet. Och även både rekreationsmässigt men även ekonomiskt, inte minst ekonomiskt. Det är stora köttvärden som vi alla vet i älgjakten. Vi skjuter ungefär 150 000 älgar i Sverige och Norge tillsammans årligen, som ni ser. Och vargarna tar ungefär 10 000. Det låter ju som det är en mycket måttlig konkurrens från vargarnas sida. Och det är det på Skandinavien som helhet. Men lokalt, där vi har vargreviren, där är konkurrensen hård och kan bli extremt hård. Vi har gjort ett stort antal studier för att studera hur mycket älg tar vargen. Och det här är en summering av de siffrorna i genomsnitt. Så tar en genomsnittlig vargflock. På sommaren ser ni drygt 60 älgar, och det är huvudsakligen små kalvar. Och sommaren i det här fallet är definierad som mellan juni och juni till september. Det är alltså bara en tredjedel av året ungefär, va? Och de tar knappt så många under de andra 2 tredjedelar av året, det är hösten och vintern, som ni ser, drygt 50 älgar. Och anledningen till att det tas färre under en mycket längre tid, det är naturligtvis att då är älgarna större, de älgar de tar. De tar fortfarande mest kalv även under vintern, men det är just som ni alla vet en enorm skillnad på en sommarkalv och en vinterkalv i vikt. Det är fråga om en 10% ungefär i skillnad, va? Ja, inte riktigt kanske, men genomsnittsvikten på en sommarkalv kanske ligger på 30 kilo, på vintern så måste det 120 kilo kanske. Men under vintern tar de också vuxna älgar. Vuxna tjurar, stora mogna tjurar, alltså i sin bästa ålder, 5, 6, 7 år, är närmast immuna mot varg. Det tas ytterst få friska tjurar i sin bästa ålder. Utan tjurarna tas antingen som fjollingar, eller om de lever så länge så de blir gamla. Det är ytterst få tjurar som gör det i Sverige och Norge, och jag är säker på också i Finland på grund av jakten. Det är väldigt få. Kor blir ofta, i alla fall hos oss. Det är samma här. Ja, för de sparar vi på ett annat sätt. Så där har vi gamla kor. Men gamla tjurar är ovanligt. Så att en älg, om man klarar sig de 2 första åren mot varg, sen klarar han sig resten av livet. Sen är det en kula som tar honom. Det är nästan garanterat. Så totalt på ett år räknar vi med att i snitt tar en vargflock runt 120 älgar. En vargflock. Men det innebär det att i ett stort revir med hög älgtäthet, där är konkurrensen ganska måttlig. Där tar vargarna kanske upp emot 20% av produktionen. Så jägarna kan ta 80% av årsproduktionen där, om man vill hålla en fast älgstam. Men i ett litet revir, typ 50 000 hektar, med hög älgtäthet fortfarande, så är konkurrensen naturligtvis högre. Där kan vargarna ta upp emot hälften av produktionen. Så jägarna blir av med hälften av det de skulle kunna ta annars. Men allra värst är det ett litet revir med låg älgtäthet. Där kan det vara så illa så att vargarna till och med tar hela överskottet. Så att om jägarna inte vill tära på kapitalet, hålla kvar sin älgstam,
så kan de inte göra någonting. Och det förstår man ju. Där är ju konkurrensen stenhård. Jag har illustrerat det här bildmässigt. Här har vi ett stort revir med hög älgtäthet. Varje älgsymbol motsvarar 25 älgar där. De som är rödkryssade är vargarnas andel och de blåringade är jägarnas andel. Och här ser vi att fortfarande kan jägarna ju ta rätt mycket. Det är ett litet revir, ett som är 4 gånger så litet, men med samma älgtäthet. Och där betyder vargarnas predation mera. Och de tar lika många älgar, men det finns färre älgar att ta. Men fortfarande finns det en del älg kvar till jägarna som ni ser. Så att jägarna kan skjuta då i alla fall upp emot ett par älgar per 1000 hektar. Vi har generellt mycket högre älgtätheter i Sverige än ni har i Finland. Generellt. Vilket gör att det här naturligtvis är ännu värre i Finland. Och ett litet revir med låg älgtäthet, ja, där ser ni, där blir det inte mycket kvar för jägarna alls. Så att revirtätheten och älgtätheten, de två faktorerna är väldigt viktiga för vilken betydelse det har för jägarnas uttag. För vilken konkurrens de utgör mot för jägarna, vargarna. Finns det björn i området så blir det värre faktiskt. Det var björn tar också älg, som bekant. Björnen tar huvudsakligen kalv på våren när den har kommit ut och efter kalvarna föds. Björnar tar vuxna älg också, men i väldigt liten utsträckning. Ni ser här i snitt i de studieområden vi har i södra Norrland och norra Svealand, i Dalarna, så tar i snitt varje björn då 7 kalvar och 1 vuxen per år. Många björnar tar ingen älg alls, men en del björnar är bättre. Det blir man får specialister där som i mycket annat. Men det här är snittvärden. Va? Här kommer vi in lite grann på konkurrens. Och den som man i första hand kan tänkas utsätt för konkurrens ifrån världen, det är lodjuret, som är någorlunda samma storlek som varg och som delar vissa bytesdjur, framförallt rådjur. Lon är ju en rådjursspecialist. Återigen, här har ni mera vitsvansar. Ni har rådjur också, men ni har mer vitsvansar, har jag förstått. Så förmodligen så är det vitsvansen betyder mera för lodjuret här än rådjur. Men hos oss som inte har vitsvans så är rådjuret lons viktigaste, och rådjuret är perfekt för lon. De kan ta den lätt, det är tillräckligt mycket mat för att försörja en lohona med ungar, och de kan ta alla rådjur oavsett ålder och kön. Det är inga problem. Med vitsvanshjort så är det ungdjur i första hand, kalvar och ungdjur ska jag tänka mig de kan ta. Så att vuxna har ni gjort att tvivla på att de kan ta, annat är det undantagsfall. Men vargen tar ju också rådjur. Så det här finns en konkurrenssituation. Dessutom vet man att vargen är ett direkt hot för lodjurens egen säkerhet. Vargar tar gärna rådjur och katt. Det gäller generellt. Rådjur tar gärna rådjur. De större tar de mindre. Det är hela tiden katten på råttan, dottan på repet, neråt. Så att det kanske skulle man kan tänka sig den största problemet för lon, det är att det är sin egen säkerhet. Så vi har gjort ett par enklare studier för att titta på dem, va? Här står några faktorer varför vi kunde förvänta oss konkurrens mellan dem. De lever i samma habitat, bägge två älskar den här taigan, skogen. De har ett gemensamt byte, rådjur. Varg kan mycket väl, om en lo slår en rådjur, en lon äter ju långsamt. En ensam lo, en hanlo som slår ett rådjur, kan äta på den i 3, 4, 5 dagar innan han har ätit upp alltihopa. Av varg, framförallt i Sverige då, va. Så, som jag sa innan, skillnaden är enorm mellan Sverige och Norge. Norrmännen är nästan fria att göra vad de vill, va, med varg. Det är inte, liksom, inte ni inte heller det, va. Så förvaltningen av varg är i stor utsträckning en kamp mellan svenska myndigheter och myndigheterna i Bryssel, EU. Och den situationen har ni också, men den är mycket intensivare, som jag sa innan, hos oss. Men det är samtidigt en konflikt inom landet, och framförallt kanske mellan stad och land. Det är en väldig skillnad att ha en föreläsning i Stockholm eller i Malmö och mina hemtrakter i Bergslagen, inom mindre Gällefors och den mindre by. Det är ungefär samma auditorium som vi har här. Ni kommer från glesbygden. Ni kommer från
områden med varg. Ni har fått det ganska nyligen dessutom, vilket brukar vara den period där konflikterna med varg som allra starkast. Stadsborna, många av dem förstår sig inte alls på att det är ett problem med varg. De tycker bara det är tjusigt med varg. Men de bär ju inga kostnader för vargen. Det finns vargmotståndare även i Stockholm, självklart finns det. En av de viktigaste orsakerna till att vargen inte är populär på landsbygden är naturligtvis att den konkurrerar med människan inte bara om viltet utan även om tamboskapen. Och det är mest får det handlar om, precis som här i Finland. Det är får är där huvudtavlan. De tar nötkreatur också som jag såg att de gör i Finland, men det betyder mindre och är inte något stort problem egentligen, att det är mycket lokalt. Men det är får som är det stora problemet. Och i Sverige ser det ut så här, det är ganska likt vad jag minns att vi hade. Vi ser att fram till 2010 så var lodjur den största predatorn på får. Därför att vi hade en lodjurstam på kanske 1500 lodjur. Och då på den tiden en stam på varg som växte från 4-5 stycken då i början av 97. 10-15 kanske var då och fram till 2008-2009 då hade det vuxit till 250 vargar kanske. Så att det var ju ungefär mellan 5 och 10 gånger så mycket lodjur, så det är anledningen till att lodjuren var den viktigaste predatorn på får fram till dess. Men nu har vargen kommit fatt och vi gissar på att den kommer att gå ifrån. Så vargen kommer framöver att bli ännu mer dominerande som den som slår får. Nu kommer vi in på den sorgligaste kapitlet. Vargar dödar hundar. Det gör de hos oss och det gör de hos er. Det är inte, jag har inte tid att gå in på varför de gör det, men det har att göra med, de dödar inte hundar i första hand för att äta dem. De dödar dem för att de tror att det är vargar. Det är alltså inombordskonkurrens. Och är det någonting vargar är intolerant mot så är det artfränder, främlingar i sitt eget revir. De hatar tjuvjägare precis som vilken annan jägare som helst och vill göra processen kort. Det är inte så många. Precis som i Finland så rör det sig om 20-30 döda hundar per år. Här har ni alla hunddödare, hundmördare. Varg, lo, björn och örn. Lon är den olivgröna här. Ni kan läsa, det är en dålig text för det här. Men vargen är det gråa längst ner här. Och så kommer lon. Och så är det björn och örn över, så det är inte skillnad mycket. Utan det är lo och varg. Men skillnaden med lo och varg är att det här är angrepp. De flesta angreppen är lo på hund, så klarar sig hund. Det är en del av deras livsstil, uppfattar de glesbygdsmänniskorna, som tas ifrån dem. Därför att det dödas inte så många hundar. Det största problemet är att många slutar jaga med hund på grund av risken. Man vill inte ens ta risken att hitta sin hund på det där viset. Och det är svårmätbart, den effekten. Men när man frågar jägare så är det så här det är. Och då upplever många i de här glesbygderna, och det känner många vid igen det här, att det är deras livsstil och deras livskvalitet som tas ifrån dem. Men samtidigt finns det krav på att vi måste ha en stor stam. Därför att den är genetiskt hotad. Och en sak att möta ett genetiskt hot, det är att låta stammen bli stor. Det är så att vår stam, till skillnad från er, är isolerad. Vi har inte kontakt med någon annan stam annat än undantagsfall. Och den är fortfarande liten, ur genetisk synvinkel i alla fall. Genetikerna anser att 200-300 vargar, det är blaha, det är ingenting va. Räcker inte till någonting. Och dessutom är baserat på en extremt smal bas. Bara 5 vargar. Ja, i vilket fall som helst, det blir 2 botemedel. Antingen låter man stammen växa till jättestor. För då bromsas, det blir inte mindre inavel, men den ökar mycket, mycket långsamt. Eran vitsvanshjortstam bygger, vi pratar ut om det. Kanske så blir det 5 djur. Bygger den på va? Och den frodas ju nu. Men därför att den är så stor. Så nu är inaveln så att säga stoppad. Men det alternativ finns ju inte. Därför att det är så stort motstånd. Och då har vi den andra möjligheten kvar. Förbindelse med en annan population. Det vill säga friskt blod. Nytt friskt blod. Några ord om våra licensjakter. Vi har ju startat det i strid mot EU egentligen va. I 2 år så lyckas vi, för då har inte EU och bevarandesidan vaknat ännu. Och då lyckas vi skjuta det vi bestämde från början. Som ni ser va. Men sen 3:e året då hade naturvårdsorganisationerna vaknat och anmält oss till EU. Och EU stoppade jakten. Så då fick vi ingen jakt alls. Men skam den som ger sig.
Staten gjorde någon mindre utredning som visade att vi kan visst jaga, och så körde man på 2013 igen. Men då hann man bara skjuta 3 vargar och sen var det stoppat av svenska domstolar som åberopade EU-lag. Alltså habitatdirektivet. 2014 samma sak, och det gick ännu fortare. Vi hann inte skjuta en enda varg. 2015 så ändrade man reglerna för överklagan. Man kunde inte överklaga domstol längre utan bara till Naturvårdsverket. Och Naturvårdsverket var de som hade gett jakttillståndet, så det är klart att då var ju ingen stopp på jakten. Då sköt vi alla vargar, det var 44 stycken. Men 2016 hade domstolarna tvingat oss att ändra den bestämmelsen, så man fick överklaga igen. Och då hände samma sak igen, jakten avbröts. Visst hann man skjuta 14 vargar, men ändå. Så såg det ut ungefär. Det här kan vara en orsak till att vi har en omfattande olaglig jakt på varg. Jag tror att det var samma som hände i Finland under mellan 2008-2009 och 2011-2012 när era vargstam halverades. Man vet ju inte säkert, men illegal jakt är den mest sannolika förklaringen till det. Va? Till slut så bestämde sig regeringen för att ordentligt utreda vad krävs för gynnsam bevarandestatus. Det här som man måste ha för att EU ska ens kunna tänka på en vargjakt. En del säger att det räcker inte, men det är ändå. Va? Men ändå, en första förutsättning för att få tillstånd att jaga varg, alltså i stamreglerande syfte. Skyddsjakt är helt okej för EU. Kontakt, det viktigaste är inte antalet, det är kontakten med andra vargar. Det var vi helt överens om. För det är så att, som jag sa innan, får man inte mer kontakt och har en sån här smal bas, så kan man inte minska inaveln. Man kan stoppa det, men inte minska det. Hur stor stammen den är. Men ju större den är, ju mindre ökar den, så att säga. Långsammare ökar den. Men bättre blir det aldrig. Va? Så att kontakt med er population, det är det allra viktigaste. Vi behöver frisk blod. Påverkan på älgstammen, ja, det beror på hur mycket älg det finns och revirens storlek. Så lite grann björn och liknande och sånt där också. Närvaro av björn ökar trycket på älgstammen, ja. Men vargen påverkar däremot lodjur väldigt lite, så vitt vi kan se. Viss betydelse har de för andra avsättare, förmodligen. Vi kan inte visa det direkt, men det är helt klart att de producerar mat under viktiga tider på året. Skador på får är måttliga i Sverige, betydligt värre i Norge, och i Finland ser de alltså ut att vara ungefär på svensk nivå. Skador på hund är ett allvarligt problem, kanske det allvarligaste. Jag tror att det är där skon bränner. Det är det som gör vargen så intensivt hatad av många, framförallt det. Genetiska problem hos vår stam kräver en mycket stor stam eller en fortsatt invandring österifrån. Vilket alltså innebär att Finlands sak är vår. Vi vill att det ska mycket varg som möjligt. Sorry. Fast det går kanske bara med en stor rysk stam också. Konflikter med lokalbefolkningen gör att vi kan inte ha det så stammen, utan måste ha den här invandringen. Och EU begränsar vår rätt att förvalta vår egen stam, vilket är elände naturligtvis.